Ikaze abakurikiye ukuri kutavuzwe. Turi mu ifasi y'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruri mu murenge wa Kibagabaga, akarere ni Gasabo, ahazwi nka Kimironko. N'ubundi ni urukiko ruburanisha imanza zo mu rukiko rwa mbere cyangwa se imanza z'ibyiciro bya mbere, ubwo nifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Hanyuma kandi hakaba hanabereye isomwa ry'urubanza rwa Kalisa Adolphe alias Kamarade, yayoboye cyase yabaye umunyamabanga mukuru wa Ferwafa, Federation Rwandaise de Football, cyangwa se shirika la soka la kandanda nchini Rwanda, aho muri iyo myaka yayoboraga iyo cyase yari muri zo nshingano ari SG, yaranzwe no kuba yakoresha amafaranga mu nyungu ze bwite nk'uko ibyaha kurikirana nk'uko ari bibiri. Urukiko rubisobanura rukoresheje imibare yatanzwe n'ubushinjacyaha hagati y'umwaka w'ibihumbi 2023 kugeza ubwo avuye mu nshingano yagiye ajyana n'ikipe y'u Rwanda muri Nigeria mu mujyi wa Uyo, ubwo bari muri hoteli yitwa Ibomu iba mu mujyi wa Uyo, ndetse n'igihe bari muri Afrika y'Epfo muri hoteli yitwa Radisson Blu Hotel. Bagiye bishyura amafaranga ariko akagaragaza ko yishyuye menshi, mu gihe hoteli yerekanaga amaperforma y'uko yishyuye amafaranga makeya. Ubwo bari muri Ibomu hoteli yerekanye yuko yabashije kwishyura ibihumbi 40 by'amadolari y'Amerika, mu gihe iyo hoteli yerekanye performa yuko yishyuje ibihumbi 26 by'amadolari. Wavuga ko ari yatanze mu ntoki yahereza umu agent wa FIFA witwa Hussein Kenani. Uwo ngo akaba yaragiye gushakira ikipe y'u Amavubi aho izarara. Ni impaka zagiye mu rukiko, baramubaza ati se ko ikipe y'u Amavubi igira advance party ikagira team manager, we wiyambaje umu agent wa FIFA gute kujya gushaka hoteli? Mwebwe byarabananiye. Arabacabiranye arababwira ngo ibintu bya football siko bikorwa, abigisha football ko ikorwa, ariko ntiyarazi karimo arayigisha abantu barimo barashaka ko ibyaha abikurikiranwa ari muri gereza. Arababwira ati umu advance party nibyo, ntabwo yarazi Nigeria, ntiyarazi umujyi twari tugiyemo, kandi twagomba kwiyambaza mu agent wa FIFA ntitunamuhemba, ahembwa na hoteli. Kumba hoho guhembwa na hoteli niho amafaranga asaga ibihumbi 21 by'amadolari y'Amerika, ni hafi miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda yagendeye. Akaba yaragiye hagati y'umu agent wa FIFA na Kamarade niyo hoteli Amavubi yararagamo. Usesenguye kubera yuko niba umu agent adahembwa agomba kumvikana n'ikipe, akumvikana na hoteli ikamuhereza komisiyo ku mafaranga yazaniye ikipe nk'umukiriya. Ibyo byo birumvikana cyane tugiye mu bijyanye na komisiyo uko zikorwa. Niba umuntu azanye umukiriya, hari percentage 10% y'amafaranga uwo muntu agiye gukoresha, niyo bundi amategeko nicyo agena. Amategeko arabisobanura cyane, ariko ubwo bari kuraba mu buryo bw'amaguye, ariyo mpamvu habuze igisobanuro cy'ibihumbi 21 by'amadolari y'Amerika ariyo akurikiranyweho, ariko ari muri details zitandukanye cyane. Yahagukanye mu Rwanda ibihumbi 40 by'amadolari y'Amerika, agomba kwita ku ikipe y'u Amavubi yagiye muri Nigeria mu kwezi kwa 10 2024. Arongera no muri Afrika y'Epfo niko byagenze, bari gushaka iki gikombe cya Afrika CAF, ariko kandi wakavuga ko amafaranga yahaye umu agent wa FIFA mu ntoki bigoye kuyasobanura. Ariyo mpamvu avuga ati mwandekura nkayashaka nkayabahereza. Reka twirebere rero uko isomwa ryagenze ryo kuwa 29 z'ukwezi kwa 9 2025. Ndibutse ku rubanza rwe rwabaye ku itariki ya 10 na rwagomba kuba ku 16, then aritabira iburana asanga ntabwo yabonye dossier, bahita barushyira kuri 25 hari kuwa 4. Hanyuma 25 urubanza rurabagaragaza inzitizi ari nazo zahereweho no munsi mu gusoma mwanzuro. We n'umunyamategeko we Maître Bizimana Emmanuel bagaragaje yuko urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rudafite ububasha bwo kuburanisha urubanza rwa Kalisa Adolphe, kubera yuko impamvu batanze ni imwe gusa. Bagaragaje yuko Kalisa Adolphe atakoreye ibyaha mu ifasi y'urukiko ruherereyemo. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu yindi ubushinjacyaha bwatanze kugira ngo urubanza rukomeze, ari nabyo rwatesheje agaciro izo nzitizi, nuko Kalisa Adolphe atuye mu ifasi urukiko rurimo, kandi itegeko ryo muri Penal Code Procedure Penale rivuga yuko aho umuburanyi atuye urukiko rwaho rufite ububasha bwo kumuburanisha. Ni cy'amategeko ateganya mu bijyanye no kugena ububasha bw'inkiko zo mu Rwanda, inkiko imbibi n'inshingano zazo. Kandi Kalisa Adolphe atuye hano muri Kibagabaga, ruguru ya runo rukiko, bivuze ngo ntabwo ibyaha yabikoreye muri buildings cyangwa se muri office za Ferwafa byakorewe Nigeria. Amafaranga yagiye akusha Nigeria
amaperefoma yozaga kuri online ntibyakorewe muri office Remera ahari urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nkuko babivuje bavuga ati turatakamba kuri urukiko rutaburanisha uru rubanza. Ariko giye byaranangaje cyane, gari nk'ubwa mbere mbonye umunyamategeko yifuza ko urubanza rutaburanishwa kandi uwo yunganira ari muri kasho, uwo yunganira we akaba ashakira uryavamo vuba agakatirwa cyangwa se akaba yagirwa umwere, ahubwo agakomeza akamukurura kugira ngo akure mu nkiko agende arushaho kuba ari mu nkiko. Impamvu nimwe nayibonyeho nkurikije igihe maze nkurikirana izi manza, impamvu ya mbere nuko umunyamategeko yatari inshuti yawe, yatari umuntu wawe, aba yifuza ko imanza zitarangira, abashaka ko kuko buri rubanza rishyurwa, buri rubanza hari ibyo akenera, buri rubanza kugira ko akenera amafaranga kujya gushaka ibimenyetso, buri rubanza hari payment ugomba kumuhereza, uko mwaburanye uba ugomba kumwishyura. Iyo atapatanye urubanza rwose ngo aruburane rurangire, abameze nk'iki nabigereranya urabona uteze nk'imodoka ya online ikakujyana ahantu ukayoba ugasanga siho kandi muri bari birometero, uramwishyura mukoresha ama GPS, then ahantu wagiye wayobye ukajya nk'atatu yoba kilometero zose urazimwishyura kilometrage. Bivuze ngo no ku munyamategeko iyo dusora mu nduru ashobora kurindagiza umuburanyi akagira ngo ni neza ye, kumba arimo aragira ngo imanza ziyongere, amafaranga aboneke, payment ziyongere cyane. Ibyo ngibyo byo niko kuri, kubera yuko ntago wajya guhatana uburana ngo urashaka ko umukiriya wawe ajyanwa mu rundi rukiko kumuburanisha kandi usikarimo araspending iminsi muri kasho, ukabuzi neza ko bari buze gufata indi minsi kugira ngo urukiko rutransfer urwo rubanza, wakaburanya ukubita ubangura bikava mu nzira. Inzitizi y'urukiko rwavuze yuko ziteshwa agaciro kubera yuko atuye mu ifase y'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo, ariho na kamarade cyangwa se Kalisa Adolphe alias Kamarade atuye, kuko atuye Kibagabaga hano hirya mu ntanzi z'urukiko rwa Gasabo. Iyo ni impamvu yabanje guteshwa agaciro kuko urukiko rwavuze ngo reka urubanza rukomeze, noneho mu gusoma umwanzuro inzitizi zasuzumwe basanga nta shingiro zifite. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, kuba aha rwatetse ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo, nuko basanze hari impamvu zikomeye kandi ziremereye zituma akurikiranwa ari muri gereza. Impamvu ya mbere, ibyagezweho birahagije byo kuba yakomeza agakurikiranwa afunzwe. Impamvu ya kabiri, uko ibyaha yabikoze biragaragara, amaperefoma ahimbye arahari, imibare itandukanye n'imibare ya hoteli yagiye yerekana. Impamvu ya gatatu, ubushinjacyaha bugaragaza ko yatoroka iperereza cyangwa se akaba yacika iperereza cyangwa akabangamira iperereza. Iyo mpamvu wayumva mu buryo bumwe, ni ukuvuga ngo umuntu ufite amafaranga na gutya biroroshye ko yatanga ruswa mu bushobozi bwose bushoboka cyane. Bivuze ngo igihe yaba ari muri gereza rero bizoroha ko nta muntu uzenterevona mu bijyanye no kuba hatangwa ruswa, ubutabera bugatangwa ku mpande zose. Hanyuma kandi impamvu ya nyuma urukiko ruvuga rwashingiye ku impamvu yatanzwe n'umushinjacyaha nuko ibyaha akurikiranyweho, icyaha cyo kunyereza umutungo, none n'icyaha cyo guhimba, gukoresha no gukora inyandiko mpimbano, ibyo byaha byose ubikomatanyije birengeje imyaka 2 mu gihe yaba yahamijwe ibyo byaha n'urukiko. Bivuze ngo izo mpamvu zirahagije zo kuba Kalisa Adolphe ahita saa 12 yarabageze muri gereza ya Mageragere atangire kurya 30 y'agateganyo, ariko afite imisano yo kujurira. Birumvikana ko Maître warahita ashyiramo ubujurire kugira ngo none bazajuririre mu rukiko rukuru rwa Gasabo ruri i Rusororo, niho haburanishirizwa imanza zaciwe n'inkiko z'ibanze zo mu mafase ayangaya ya Gasabo yose. Ubwo niho bazajurira mu minsi 5, bamuhaye iminsi 5 kuko itegeko riteganya yuko umuburanyi yemewe kujurira icyemezo cy'urukiko mu minsi 5 y'akazi kuva umwanzuro usomwe. Iyo umwanzuro usomwe bitabinduka itegeko. Bivuze iki? Bivuze yuko rero ahita bakora bafayiringa bakagira urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ko batishimiye imikirize y'urukiko rw'ibanze urugero ko rwa mbere. Ariko turebe ibyaha akurikiranyweho ibyaha ndetse n'ibihano byabyo. Icyaha cyo guhimba, guhindura cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano gihanwa n'ingingo ya 276 itegeko nimero 68 bare cyangwa se akarongo umwaka 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo ubihamijwe n'inkiko cyangwa n'urukiko, umuntu hanishwe igifungo kuva ku myaka 5
kugeza kuri 7 niyo azaba amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenga miliyoni 5 cyangwa kimwe muri ibyo bihano imyaka 5 kugeza kuri 7 hanyuma ukaba watangira hazabu ya miliyoni 3 kugeza kuri miliyoni 5. Icyaha cya kabiri akurikiranyweho ingingo ya 10 itegeko nimero 58 akarongo 2018 ryo kwa 13 z'ukwezi kwa 8 2018 ryerekeye kurwanya ruswa iteganya ko uhamijwe icyaha cyo kunyereza umutungo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva ku nshuro 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'umutungo yanyereje. Ufashe imyaka 5 kugeza kuri 7 y'icyaha cya mbere, reka dufate wenda 5 ugafata imyaka 7 kugeza ku myaka 10, ubwo ni imyaka 12 ibijyaha bimuhamye niyo yakatirwa kuko bateranya ibyo bihano bakareba imyaka bagakora impuzandengo kuko ari ibyaha mpurirane bakavuga batarahabwa imyaka 12 muri gereza. Ariko nanone ashobora gutsinda, ashobora kujurira agatsinda agataha nkuko ashobora no kujura kino cyemezo cya 30 y'agateganyo ubundi akaba yahita ataha kuko ni kenshi twagiye tubona abahabwa 30 y'agateganyo bajura bakavamo. Byarabaye kuri Professor Omar Munyaneza wayoboraga Wasake nawe wakurikiranywe ibintu byinshi cyane, yari yagiye mageragere arajurira arataha. Twabonye kuri Patrice wayoboraga yari state minister muri Minifra nawe yarajuriye arataha yamaze kugera mageragere. Bibaho cyane kushaka kuba wahabwa 30 y'agateganyo ukazataha. 30 bavuga ntago ari 1 2 3 no kuva woherejwe muri gereza kuzageza ugiye kuburana mu mizi nicyo bita 30. Ushaka kwimaramo imyaka 2, ushaka kwimaramo umwaka, ushaka kwimaramo amezi angahe, nta gitegeko rigena, nicyo bita 30 y'agateganyo. Reka mbashimire cyane, mwakoze, Imana ibarinde. Shalom, ja bless. Ndumva mukanda subscribe, mushireho comment, mushire ibitekerezo, tujye twibanira ku makuru yo mu butabera n'ubusesenguzi bijyanye n'iby'amategeko kugira ngo mubashe kugira ibyo mumenya, mwirinde ibyaha, murya kagabuye, mwirinde ubusambo, mwirinde ubujura. Abashimiye cyane, Imana ibarinde kandi ibahe umugisha.